Normalment is-servizzi segreti kapaċi jillokalizzaw f'temp ta' sija biss mobile li jkun bżonn już f'xi investigazzjoni iżda ma jiġix provdut minn min ikun investigat. Iddikjaraw dan professjonisti f'dan is-settur li tkellmu ma' The Malta Independent u qajmu dubji dwar il-mod kif il-mobile ta' Keith Kembri baqa' ma nstabx. Dan wara li fil-qorti Keith Arnaud, l-investigatur ewlieni fl-investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, iddikjara li l-Pulizija ma analizzawx il-mobile tal-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru, dan hekk kif Keith Kembri iddikjara li tilfu. Sorsi qrib l-investigazzjoni saħansitra qed jindikaw li Keith Kembri aktarx kienet juża aktar minn mobile wieħed. Tajmu dubju wkoll dwar ir-raġuni li l-uffiċċju ta' Keith Kembri f'Kastilja ġie mfittex mill-investigaturi 10 tiem wara li nħeles mill-arrest u mhux immedjatament. Fl-istess waqt jitqajmu dubji dwar kif minkejja li Jorgen Fenech kien qed ikun segwit, l-investigaturi ma segwewx telefonata ta' 24 minuta li huwa kellu ma' Keith Kembri lejliet li l-imprenditur Malti prova jaħrab. Minkejja din it-telefonata li fija Jorgen Fenech qal lil Keith Kembri li kien sejjer lejn sqallija, l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru ma nfurmax lill-awtoritajiet. Dan minkejja li Kembri kien jaf li Jorgen Fenech kienet ikun segwit fuq akkużi serji. Fid-dawl ta' dan kollu, fil-qorti ġie konfermati li Keith Kembri għaddu sissa investigat kemm brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kif ukoll b'akkużi li prova jfixkel l-investigazzjoni. Minkejja dan għadu jgawdi l-libertà mingħajr kundizzjoni meta normalment wieħed jippretendi li jkun fuq police bail. Skont sorsi ta' The Malta Independent fil-fatt, l-investigaturi talbu li Keith Kembri jitħalla barra fuq police bail iżda din it-talba kienet miċħuda mis-superjuri tagħhom. Sadattant l-iżviluppi riċenti li ħarġu fil-qorti waslu biex esperti indipendenti tan-Nazzjonijiet Uniti jipproponi bidla radikali fis-servizzi segreti Maltin. Fittra lill-Gvern Malti, il-Professur Joe Cannataci appella biex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u r-rispett tar-rule of law f'pajjiżna. U sottometta setta proposti li fost oħrajn jinkludu riforma flat dwar is-servizzi segreti ta' Malta kif ukoll emendi kostituzzjonali li jikkumplementaw din ir-riforma. Fost l-emendi joħroġ biċ-ċar li l-bżonn li jkun evitat il-potenzjal ta' konflitt ta' interess, mod speċjali f'dak li għandu x'jaqsam mar-rwol tal-Prim Ministru jew il-Ministri tiegħu.